Pamiarsa akehnyane lahan kering sane durung kalimbakang ring Buleleng, nuldolen pemerintah Kabupaten Buleleng lintangin Dinas Pertanian utawi Distan Buleleng antuk ngururuhang selah pemargi silih tunggilnyane ngelimbakang tetanduran cengkeh. Ngelimbakang inovasi ring bidang pertanian di Stan Buleleng mau usaha antuk ngelimbakang sistem sambung. Tujuannya nih mangde cengkeh punike sida ketandur ring lahan kering utawi dataran rendah. Kepala Dinas Pertanian Buleleng Imade Sumiarte Ngewedarang kantos makin potensi budidaya tanaman cengkeh ring Buleleng dahat ageng. Yening cengkeh sambung kalimbakang becik ring dataran rendah miwah lahan kering menjanten sida ngicenin kasukertan majang kramo. Paiketan dadi ngawohin yening kewentenan cengkeh sambung puniki sampun dados pilot project ring suang-suang wewidangan sekadi ring Desa Munduk, Banjar, Busung Biu, miwah Desa Mengening. Napi malih hasilnya nih mau buat wantah muatang kalah kirang langkung tikang warse sampun mabunga. Metode sane kaanggen ring cengkeh sambung puniki inggih punika metode sederhana sane mata tujuan mencikang sistem perakaran cengkeh mangda tumbuh nyane di gelis mabunga. Carang nyane kesambung antuk kali taru inggih punika taru jamlang utawi juet miwah jambu klampuak utawi jambu hutan sane rumasuk tanaman liar raris carang dur nyane ngangge soroh cengkeh sansibar. Panglimbakan biji tanaman jambu hutan miwah cengkeh sida ketandur mendampingan kantos mawentuk tunas raris tumbuh tunas muda kagetep antuk kategul dadosiki kantos mentik tunas anyar. Ringkalah pungkuran pai ketandane pacang rencana yang cengkeh sambung sayan kalimbakang mangda sida nincapang kauripan petani mencikang mutu kualitas wiadin produksi saha produktivitas cengkeh. Bali Pos Nguningayang.